मोनसे समनि आरसुनि आफादगिरि रबिन खस्राबाया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। कक्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय देबिथला गामिनि थागिबि रबिन खस्राबाया बे बुहुमाव गैलिया। थांनाय हरनि 7:20 रिंगायाव रबिन खस्राबाया जोबथा हांबोयो। मिथिनाय बादिब्ला रबिन खस्राबाया गोबाव समनिफ्रायनो हापानि बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन आरो दिनै 62 बोसोर बैसोआव अबथिरा जिउ गोमालांबाय। बिथांनि जिउ गोमानायाव नखरजों लोगोसे राभा माहारिया खोब गोथौ दुखु मोनदों आरो राभा हारिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्राबो दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ बिदाय होफैदों आरो गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि रबिन खस्राबाया मोनसे समनि आरसु आफादनि सासे गोख्रों आफादगिरिमोन। लोगोसेनो 592 नं जंगिफारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन। जासाय दिनै आप्रनि माजातियन गसा दुखुनि ख्रो प्रकाश गासैगोमोन मासा लामलांगोमोन धन्यबाद जे मेमाइसन फारनि 7:25 गनाय हठात खबर मानो जे गो आरसुई रुनचुन थांगाम माने नां रबिन कस उमरा जे किछु साय एपिनि फिजिकल असिस्ट गमोनन उमरा तिनि ए बासमा तो बाकायमान उमना एपिनि जगंलियो तो उक्रो नायमानि कब दुखितो आरा उक्रो उबा न्यूज माने लगए जथेष्ट मारा नाय संसेतो आर खबर मानो जे किछु सा एपनि किछु प्रॉब्लम गमन आस्थमा प्रॉब्लम गमना उना अबस्था सायो बाकायमान नाव तो कब दुखनि क्रो तिनि आरो उनि दुखनि क्रो सुदु निंग मसनदोचा इनि गमसनदोचा समग्र राबादोनि गमन कारण उमना 1986 पे 87 लगन सासा आरसुई प्रेसिडेंट साइतनामन आरा उनि जिकमा उनि जि संगठननि कम 1981 ओमना आरसुई प्रथम मैगजीन एडिटर ओमना साइतनामन आरो उनि जिकमा बान साइतो सबिन 87 नाय गसा पाठ्यपुथि साहित्य सभानि उ लेखानि अमा गसा हदस दा उगनान उनि जिकमाय एपनि प्रेसिडेंटशिप बुसनि मनन अमना जथेष्ट समाज कमतरिन फतना अमाते मास्टर मारा साइबेनमान आरा इ जति राबा जतियो कचा राबा जतितो पिरां गुदनांगमन जथेष्ट उनि अबदान तवा आ तिनि जारपलाय अनि अबदान गमन तिनि कचा जति रुतबान तिनि राबा जतिनबान जथेष्ट मारद बेटेता आरो गमा तिनि समग्र राबा जतियो कमति दुखनि माय सकफयो कारण अमा सासा ग पेनेम बुद्धिजीवीमन जथेष्ट खापा पेनेम सुंसुंगिद नेमामन आरा उनि अबदान छैरा निश्चय उगना अबदान जिकमाय चांबा नाय प्रेम मासना मासरा उबनित चिन्तनीय गतेके सासा पेनेम माराब तेने कचारा बाय प्रेम माय मनलेव वनि दुखित आ तेने आं सासा राबा साहित्य सभि सासा मेम्बार साइमन बा तेने आरसुई सासा कर्म साइमन तेने राबादुनि सासा जातीय कर्म साइमन आं दुख प्रकाश गासे तेने ऑल राबा स्टूडेंट्स यूनियन साइमन ऑल राबा साहित्य सभा साइमन बा जातीय साइमन निश्चय आं दुख प्रकाश गासे उनि चिनन गमन आं एक्जेक्टली मानचो जस्ट मावेसन माने रिटायर साइता सको एक पोजीशन साइता म रिटायर साइमन तो गटिका हयतो 65 67 बगुना साइमाना तो गटिका आं सुसुस्तमन आशा गास्तामा जे किछु समा पांना बाकेमना नतने उना साइमन चो माजा माजा खबर ब्ला तनमन आ जथेष्ट कम जे मगुना पेन कम त्रे सुसुङानि एगरगरम त्रे तनमन ताते हतार उना साइम कम तनि दुख मानतने नमस्कार আজি আমাৰ ৰবিন কোচ তেখেত আমাৰ মাজত নাই তেখেত স্বৰ্গগামী হৈছে আৰু তেখেত দীৰ্ঘদিন ধৰি হাপানী ৰোগত ভুগি আছিল গতিকে তেওঁ 61 বছৰত আমাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ গুচি গ'ল তেখেতৰ আত্মাই যাতে চিৰ শান্তি পায় তেখেতৰ বিদেহ আত্মাই যাতে স্বৰ্গত বাস কৰিব পাৰে তাকে আমি নিখিল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ আৰু সন্তপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ কৰ্মৰাজি যিখিনি আছে তেখেতৰ যি জাতিটোৰ প্ৰতি অৱদান আছে সেইখিনিক আমি সদায় সহৰিম তেওঁক আমি অনুসৰণ কৰি যাম 86 আৰু 88 তেওঁ নিখিল ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু 81 চনত তেওঁ নিখিল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰথম মেগাজিন এডিটৰ হিচাপে কাম কৰিছিল 1987 চনত তেখেতে নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন সমিতিৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল গতিকে তেখেতৰ জাতিটোৰ প্ৰতি যথেষ্টখিনি অৱদান আছে আৰু সেই অৱদানক আমি আৰসু তথা আমি ৰাভা জাতীয় সংগঠনসমূহে সদায় আমি
তেওঁৰ যি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আমি সদায় পালন কৰি যাম थिंनि जे नाङि माजराय रबिनखौ सारो नाङै पेरें बिदेलाय मलियो उनन गमन खोमतनि दुख निङाय माने नां बेबा खचा जतिनाय बा नाङि राबा जतिनाय साक्से जे नाङि साक्सा बहुत कर्म खोमतरि मार मनोमा माने जिबिसन पांचा दङा जुदि गुवाहाटी बा जिकुनु पेजन जुदि लेयरन उमा माने सब समय निचे बहुत बयस सुङा इसबाय माने उमा निङा कल गाइसमोन बिन्दु नन कयजन परता नाय नां बेबखन लेया बाखमोन वो नां खोब माने हापां माने पांता कारण उंगाना मारा उंगाना मन शांति मारा नाङे माने खोब कुतिन कारण मारा अपनी खोम बाखैमोन बेनमान जतिनि कमाय निचे बहुत सहायलाप ना करातंग बाकरन चांबा मारा दसरा गाना मारा ब्रन साक्सा स्कुलिंग हेड मास्टर कमतरिमोन जतिनि कमतरियाय माने अपंकाय निचे सुबिदा लावमान संगाना सायमा किन्तु उमा अपनी चक्री अवस्था पांतंगे बेननबान नाङि माजराय आरसुङै बा नाङि जतिनाय जिसन मिटिं साइज जादोंगा माने उमा खोब पेनसा माने समायलाप ना ति उनन गम नाङि माजराय साक्सा जतिनि कमतरि मारा माइमलियो उन गम खोब दुंनिगनि करो कारण आथां बाखरा नाङि कक्राझार जिल्ला पुमाय प्रिं उमरा फर्स्ट टाइम उमा नां मिरु रुनचुमै माने नां सेंट्रली प्रेजेंट साइमन ना ति उनन गमन निंसुंसुङा जे नाङि कक्राझार जिल्ला पुखाय नेक्स्ट टाइम बा उन्नी माने उमा गान्दा माने साइमान ना मानसना वो निंखब माने दुख प्रकाश निंगासे आप्रंगि माजराय আজি एक्चुअली कबले गले আজি आमार रबिन कोच डांगरिया तेखेत फर्मार आरसुर प्रेसिडेंट आसिल लगते एजन शिक्षाविद आसिल तेखेतर मृत्युत आमी एक्चुअली सकले मर्माहत होइसु आमी पर्वतजोरा डिस्ट्रिक्ट UPPL कमिटिर फाলৰ পৰা तेखेतर मृत्युत गभीर शोक प्रकाश কৰিছো লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ এই মুহূৰ্তত আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো লগতে তেখেতক যাতে স্বৰ্গত স্থান পায় হেতু কামনা কৰিছো ৰবিন কোচ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত আমাৰ পৰ্বতজোৰা অঞ্চলৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো এই মুহূৰ্তত লগতে তেখেত অকল যে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘ সময় তেওঁ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন দিশত ৰাভা জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অহৰহ চেষ্টা কৰিছিল সামাজিক কামৰ যোগেদি লগতে তেওঁ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সামাজিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সকলোকে কেনেকৈ একেলগ হৈ আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্টখিনি আমাৰ এই সমাজৰ কাৰণে তেখেতে অৱদান তেখেতৰ আমি ক'ব লাগিব গতিকে আজিৰ দিনত আমি একচুৱেলি পৰ্বতজোৰাবাসী হিচাপে যথেষ্ট দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এজন সমাজ সংস্কাৰক এজন শিক্ষাবিদ আমি হেৰুৱালোঁ গতিকে আমি পৰ্বতজোৰা অঞ্চলৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা বুলি আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোই মেছেজ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে যাতে তেখেতক ঈশ্বৰে যাতে স্বৰ্গত স্থান দিয়ে লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ এই মুহূৰ্তত আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ আজি এই नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन